салом алейкум бародаро ва тамоми касое ки моро дидестед, тамошо кардестед ва дастгирии худтона барои мо дариқ намедоред. имрӯз худо хоста боша мо бо ҳамроҳии шумо ана ҳамин телефоне ки дасти мана дидестем, Xiaomi Redmi Go моделаш заблокировчидагиай ҳозир ҳамин телефон насиб карда боша парвардигори меҳрубон. Ба дасти худмон самостоятельно разблокировать мекунем. барои разблокировать кардани телефон ба моро чӣ дар кор мешавад? ҳатман ягон Google аккаунте ки логин паролша бояд бидонем, баъд интернет, Wi-Fi раздача ёки сим-карта. Тарафи Тоҷикистон дод ба фикрам ки сим-карта бимони баъди сброс чӣ намекуна, антен сразу интернет подключат намешавад. Ба ҳамин хотир метавонед ки телефон раздат кунед Wi-Fi. иҷода мо парол присидастаст, мо парола намедонем мутаассифона. использовать аккаунт Google интихоб мекунем. иҷода чӣ хеле мебинем, дале дигар рафтан наметавонем. иҷода менависонем ки введите адрес электронной почты или номер телефона. телефона сброс настрой кардагианд, пеш аз сброс кардан дар ниҳои Google аккаунта удалит кардагӣ нестанд. Ба ҳамин хотир намхалаки душворида дучор шудагианд. То есть наметавонанд дальше телефона активировать кардан, истифода бурдан. чикор мекунем? вибрат мекунем ҳамин строчкара. иҷа значоки глобуса лағат мекунем, местем. языковые настройкиро интихоб мекунем. добавить клавиатуруро интихоб мекунем. иҷода анами языкое ки дар тарафо стрелка дора ягонтиша интихоб мекунем. интихоб кардан пас болода се нуқтаро як бор зер мекунем. справка отзыв ҳамина зер мекунем як бори дигар. иҷода анами функсияро интихоб мекунем. о функсии иҷода англиси нависондагиа бародаро, кадоме хонда метавонед бихониш, кадоме хонда наметавонед. ман наметавонам, намехонамаш. анами функсияро интихоб мекунем. функсияро интихоб кардан пас ин разделда медроем, то есть иҷода мо поделиться, значок поделицаро интихоб мекунем. Google аз як минут Google Go анамиро лағат мекунем як бор. использовать без аккаунта интихоб мекунем. готово. иҷода метавонем ки любой чизе ҳаста неста интихоб кунем. се хатаки халаки рафтагӣ зер мекунем. открыть в браузере интихоб мекунем. продолжить. дале фора до Google, фора до Яндекс чикала маъқулай ягонча интихоб мекунем. окей, пропустить. и болода иҷода иҷара вибрат мекунем, бародаро интихоб мекунем. ҳарфҳои англиси хати менависонем. teled.ru пауза да бимоне бародаро, анамихе бинависонем. дале сета хатакора як бор зер мекунем. файли интихоб мекунем. иҷода рекламаро закрит мекунем. ода дар конеса реклама. поёнтар мефурем. файли необходимые для снятия блокировки FRP як бор зер мекунем. бозам поён мерем. поён. программа FRP ROM чиқадар дестем бародаро. скачат зер мекунем. дале разрешить скачать. окей. загрузка рафта истодааст. загрузка ҳозир тамом мешавад. иҷода бояд поёнда нишон диҳад ки загрузкаи мо тамом шид. متاسفانه نشان نداد. یگان گپ نیست. просто
поёнтар болотар мебуроем, то есть иҷода куйкшор маркер ана скачат мекунем. FRP-ро мо скачаши чиқар дидем бародаро, поёнда просто интернет камтарак систай. Иҷода куйкшор маркерам скачат мекунем, окера лагад мекунем. Уже баромад ки скачан. Як бор дига кнопкаи скачата дар рости анами куйкшор маркер. Як бор дига зер мекунем. Ана иҷора интихоб мекунем ҳарфҳои ки буд қати нависондагиай. Ҳамин да болош дабор зер мекунем бародаро. Настройки. Иҷоша источника подтвердить подключать мекунем. Установить мекунем. Установить кадан пас бародаро. Кнопкаи открыть зер мекунем. иҷода мебинем халаки экран мода нишон метиҳад телефон. Приложение мобайл гиша интихоб мекунем, поён мефурем. Иҷода настройкиро мекобем ҳарфҳои уруси қатӣ. Настройкиро интихоб кардан пас просмотретро интихоб мекунем. Иҷода мефуроем местоположение и защита интихоб мекунем, поёнтар мефуроем. Приложение администратора устройства мефуроем. Иҷа ина хомӯш мекунем бародаро. Найти устройстворо инам боло найти устройство нависондагиам ина медунем. Отключить приложение администратора устройства. Хомӯш кардан пас назад мебуроем. Бозам назад мебуроем. Иҷода интихоб мекунем приложение уведомления интихоб мекунем. Показать все приложения сюда интихоб мекунем. Все приложения приложение дробадан пас ҳамаи приложение открыть кардан пас бародаро поён мефуроем. Сервиси Google аккаунт медуроем. Хранилище медуроем. Управлять местом медуроем. Удалить все данные мекунем. Окей. Назад я бор. Отключить приложение. Остановить. чиқар дидем бародаро, остановить. Кнопкаро остановить кардем. Бояд ана ҳамихе бошад шумо. Агар як бор да остановить кнопкаш ҳамихе сафед нашид, бояд бор дига лагад мекунӣ, подтвердить мекунӣ, яъне окей мекунӣ, баъд метавонӣ ки дига дальше кору бора пеш барӣ. Назад. Қафо бояд бори дигар, бояд бори дига қафо. Бояд якта дига қафо мебуроем бародаро. Куйкшор маркер да медуроем. Аиҷа як бор назад мекунем. Аиҷа назад мекунем. Назад кардан пас хром да медуроем. Просмотреть лагад мекунем. моро дар ҳам сайти дувардаги хидмоттеле.ру да мепартова. Иҷода камакак интизор мешем ки сайт полни ҷош да ҷоихча бигира. Бо як бори дигар программа FRP-ROM скачат кардаги бидем ёдтон набоша бародаро. Як борга дар роси скачата лагад мекунем. Ана халаки кнопкаи кабутак мебуришам. Кнопкаи кабутака интихоб мекунем. Далее установить. Иниш камтарак дертар установка мешава, камтарак вақта мегира. Ан хотир сабр мекунем. установка шидан пас готово просто лагад мекунем. иҷода бародаро браузермона маҳкам мекунем. Назад мебуроем якта. бо як борга ай боло назад мебуроем. Бо настройки мерем. настройки просмотреть. иҷода мефуроем аккаунти интихоб мекунем. Добавить аккаунт.
انتخاب میکنیم گوگل اکانت. چقدر گفت اگه بدیم اینجا اکانت باید یک اکانت یا گوگل اکانت داشته باشیم که لاگین پارولش حتما بدونیم. من خودم بزنم، شما خودتون بزنید حتما برادرها. اگر نداشته باشه اکانت برادرها، اپیسان در ویدیو را میمونم نشان دادگیم چقدر گوگل اکانت شدن. یکون تلفن در میکشوی لاگین پارولش یکونجا در می نویسونی، همینجا در ودید میکنید، تلفنتون را از بلاکیرد میکنید. در یکون تلفن دیگر استثنا اول اکانت میکشه، بعد تلفن محکم شدگیتون هم میکشوی. اینجا در پارولش می نویسونیم. پارولش برادر نشان تون نمیتیم. پارول زدم، پس نبرد کردم، پس دله را انتخاب لغت میکنیم. کم ترک انتظار میشیم. پرینیمایو اینجا در پریزاگروز که نمیکنیم تلفن نزد میبرویم، بازم نزد میبرویم. نه بدرجی چه نزد یک بار نزد پرومدم. پس برادرو приложение уведомления میدرویم. открыть все приложения را انتخاب میکنیم. اینجا در یک بار بالا را لغت میکنیم، اینجا все приложения لغت میکنیم. отключение приложения را انتخاب میکنیم. سرویس گوگل پلی приложение که ما محکمش کردگی بودیم اونا ابرنا گریون میکنیم. چقدر دیده برادرو گریونش приложение ما تویست. انا که چیکار میکنیم نزد. انا که میتونیم تلفن رو پولنی перезагрузка کنیم. برادرو حتما کانال در подписаться بکنی. حتما لایک موندن ایاد نبرو، یکون کامنتاری بنویسونه تا ویدیو دا و ویدیو را حتما поделиться بکنی برادرو. در جای میتونه تا حد امکان ایمو دا واتساپ دا جای دا میتونه به طرفی نکنه برادرو. انشالله که پشیمان نمیشه. با ویدیوی بهتر خوبتر حرکت میکنیم که بکنیم برای شما را برادرو. وقت تکنولوژی اوزی وقت تکنولوژی برادرو. این ویدیو روز تا روز همه دا уже در کار میشوند. Не сейчас. چقدر دیدیم بعد перезагрузка все равно пропустит. بعد перезагрузка уже ما телефонمون میتونیم настроить کنیم. То есть активировать کنیم. Далее. Нет, спасибо. Кам тарак загрузкаш вақти бисёра мегира ростига бародаро. В принципе уже телефони мо разблокировать шидагия бародаро. Метонем ки чхеле мебинем бародаро телефони мо уже разблокировать шид. Мо уже телефона метонем ки самостоятельно истифодаш бибарем. То есть میتونیم که уже به یکون مشکلی تلفن استفاده بریم برادرو. جا دیگه نه یکون پارول، نه یکون اکانت، نه یکون چیزی سی. سببی که ما اینجا اکانت خودمون درو آورده بودیم، این приложение رو скачать کردیم در تلفن. این приложение را بعد FTP بایپاس اینه را ما باید حتما удалить کنیم از تلفن. تا که تلفن کلینت من تلفن رو پول زبروس میکنم. اگر ای شما هم کلینت باشه شما هم تلفن تو است اصلا نو زبروس کنه به نهایت خوب میشه برادرو. اینجا در میدونیم سیستما وارد برگه заброс کردنش. заброс настроек, удалить все данные, стереть все برادرها. تلفنی ما уже разблокировать. ما تلفن از اینا заброс میکنیم، توزیعش میکنیم، از سویبش در برمیگردونیم. برادرها برای دیگه شما خوش میکنید کانال در подписаться بکنید. حتما لایک موندن، کامنتر نویسوندن حیاتون نبره. حتما حیاتون نبره چیزا. بعد حتما برادرها ویدیو رو поделиться کنید تا که دیگه برادرها و همین ویدیو همین کانال خبردار باشه. شاید یه روز نه یه روز یک از همین ویدیوی ما با یاری شما کمک رسانه. باقی پروردگار هم ما شما نگهبان باشه. در پناه الله مهربان باشین برادرها. سلام علیکم.